Ishongeji gambira b'ekitongole kya Listen Africa Foundation hamwe n'ekyapa kya Mama Project urwa United Kingdom baherezayo pads ahabiki baha amashomero nka Kantale Secondary School, Ramchuchu Seed School hamwe na Kihorezo Primary School. Enteekateeka egi neegenderera okurindira abiki omu mashomero obu barikora ekizibu kimwe ekiri kukirayo kuremesa obwegyese bwabo. Mary Charukunda muhezi wa mukuru w'ishomero rya Kihorezo Primary School nagira ngo abishyi bingi nibabura ebiro byingi byo kushoma buri kwezi ombwire bwo kugenda binje mu mashomero bashanga yaza umicwe ubumwe atine ebyo kukoresa ahabwe shonga yo kugira ngo bamwe tibine sente kandi hati abana binje bakoresa pads zo mu maduka so shanga muzire atine ejo kuzigura ngo azimhe ngana mwana yaza menstruation period oshange yabana kamfatebo omu class omwana gwe mushemero atahe hakuna kayishemero ngo matahe. Faithful Uwamani omwegesa ishomero ya Kantale Secondary School nagira ngo ishomero ryabo ryina bishyi bingi kukira bojo harabutwine hano nibasinga umuhendo gwabo harabutwine nibusingo gwabojo so bali nko mu bahara twina bahara barayikanka igana cinana abo twine omwishomero twina ababoda kandi twine n'abari kwigana bata so abishi kuba ariko abatine pads especially kugira ngo erinishomero ryo mu cyaro kandi abazira butwine ningashi abari crafizi ni obusente bubali gukora ni babwiyo mu kuyiya mu kuhinga so kushanga kandi tunanitsimanya ngo ekine kinte kiri naco ningashi kiri kubaho buri kwezi uri kwebembere ekitongole kya Listen Africa Foundation Dick ariyo mu mikono ye nagira ngo kutunga pads n'obugabe bwa buri muntu atyo niko kwiga government kukwatira abantu abatari kwebasa rero muranga government ngo kinte ekiteekateekeho munonga bate mu budget akasente abana bo mu byaro munonga nibakira kubura ibintu byo kukozesa batina kuhemuka mu mashomero kituma baguma barosha baba bari mu shonga zabize micwe koshokwe kubaletera gukora kubi mu kirasi babeji abahiro bweze obu bayireko ko amagara gabo gari kuza kuhindukaho tubasima munonga cause ece kizibu bakituyamba kandi batuma baleto okwinganisibwa omubeji bona buryo omwe naija kwega we kugira ngo batuyamba batwereze zo pads tinorareke kwega kugira ngo tayine pads ebe nibibaho bwire government ya Uganda eri kushanka yarugira kiraganiso cyayo eki yakozero mu 2015 ekyo koza pads zo koreseza abusha habiki abari kushoma ecyari kugira ngo tayine sente okucyonozana koreka ngo ibicwe kankagana binaharigana byabiki bakiriyo nibabura kwega ahabo kubura pads zo koresa hamwe n'ebintu ebindi biri kwetagwa omagara ga butosha amakuru agasha kwa Job na Manya Apuri omurero Rukiga.